boundaries ni nyina na say border post ni nyina no omo nyina ye bogus ana say omo ye abrokyire for omo kope bibi abefie na omo da bebo abusua oman ene community no na so no obi besie no mebi wo ha ya enti ase ye tisoso a ye hunu si si kira ase ene ye nyina enim de ekoso ewo South Africa man mu ye nyina enim de ekoso wo South Africa man enye de edi kan ni eba neko eba edeko hey krobia so afi bia mu BBC hwenu mo Israel bo amote emra enie ma me kasa from Israel yenim de ekoso Lebanon de ekoso eden ya Akonta so de entwada Akonta ntwada enne kra no yeto bomb eto Ghana hakra na obi betu kwan aba ha yeto bomb tu ba bia kra ade be chi na obi betu kwan akọ Akonta ntwada migration ntwai enoma etu ekwa na afọ no motu aba eti commuting ntwada eye den ya ye nyina betu kwan eti ye nuanom e South Africa yenim na wotwe mu de asi nyame adom ye wo mpanyifo a ukokro bia so oman bia so a ye wo akandifo a omudi animu se ukokro bia so na wanya Ghana fo am atiku ho de na se Ghana ni no nkwa na ho sesei nemom unya mienu miensa no munya na beka abom de ba ebia ka omo ho abom enya leaders a omudi omanim munim ye papa eye Lawrence Jabin atajabin yɛne na di komo several ɛwɔ sa platform eba South African sema enam say wɔyɛ ɔmo president Ghana fonku no makeka bomu ama ɔno na da ɔma no edi ɔmo anim ayɛ no ma bebre asɛm bae mene na di komo ene mamantam no yenua ba ko so a ne video akɔ viral na yenyina yehu yɛ yem hyehye yɛn ene ayi yenua ima ne ho yɛ owa homan so yene ne bekasa saso na mo beka ye sofo pon am Roberts call no so ye papa ewo fidie so ono so bekasa osofo ewo so bi saso so na ye maame ba ko ono so ayarsabia ono so kofoi call no so ye maame ewo so bi obia ebedi na no disem ebeto kakra ne ya fa futuo ewo Akonta mu nsem ye nkase ye ja Akonta eye den ya ebekọ na South Africa de me kanama kabio eye kra omote Ghana fo ase na esuso obi koka bekan ne a na tuntum no ye de ni na afra yen eti ene beko ahoma no so na me ne president me mo akwa opanyini Jabe Akonta jo me jeoso pacho na apom ti say Yesu adom bibia ye boko ida Yesu ase yo Ghana fo tio mema obi akwa abansa na mabao menko eye pastor sofo panyin memo akwa aba aja mejo so eye pastor George na edu ene ene ne kasa no yo na pacho apom ti say message abisa obi na anto kaye pastor manto kaye o me pacho unyame adom ti awodin ewo honom na moso ye atifu nyina nyame adom yeso eho eye wa ha menko eye yenua bema brayima pacho ho ti say Yehu adom me ho ye pa na monso so e Yehu adom yeso yeho ye na ya santo a oda emememu sesei Mami Rose apom ti say Nyado amsay nyame adom yeso yeho ye jo yatimu nyina monka ewo afidie kase su de na sesei no de meka ne say president oda Ghanaian community ewo South Africa papa boy Nkomo yate nipa bebre so akasa wo fidie bebre so na wo de minim so wadomu suko ene mpanyifo nyina ahia enya asem no nyina tofa yetio Ghana fo tio Abrokyire fo nyina tio Akonta jo metase me chia wati fo nyina so anyimre na tania me jiri se matete no Ghana na be na otwe no mu ede ba be sisa brede sara emiamia bibire no akoto ni ho because kroma fo ni bi monsen
and omunam and just say omushia now your hopo number 2 we hopo dia amasam nyina say kukrum fi say ikrono eyo omudia yenti eniama nkosania esema wo na mefiti ase bi ma na me de sha ase free afie asase no ye platform ahoro so ne be board room say afie we a local election year moto aba yen record aye wo han den say pribia on be to aba oprum ha de amanyo sem hu sensem no amanyo fo a aye campaign na no mo de ahoho na ye o campaign ana omu bi nso a omu free say e ba ne sa omu timinya aban no e de ne ye de omu pe no ahoho kure so attack you ti e border road degree say Ghana for a oprum a yen hwe ho yi se ne be ya o ha bi atisa yen fa Hong Kong kotu enti mi gidi say ensam no wo ho kankakra kopim alata for ibu for koma mo breso so mo ba be si ohini e wo krom ya Eastern Cape asam ne ba bonto na nye krom na for de and I'm so na afi sa edom kuma ya omode de bia no awoho na omode o maye hana mama omosin no omoboabo omo ho ano e de call Eastern Cape so am ko demonstration tia ibokin na omusin wo Eastern Cape no nti eno na ekofa nsem we nyina ba ya efiri obepim sa abre die awoho wo krum ya de dodo na no enya asem ketwa nti eba na Eastern Cape ene KwaZulu Natal ye debe na osofo enom wo ho na free last week e de ba no enya ahogro so kra nti mi gidi say ensem no mu nchechire mu de nam say yenya omu nyina nti omu mu be breaking it down ba me bo ne tofa de ya afie we ensem aba bedrum pempenso yi no number 1 election year number 2 sa iboki no mkosi no Eastern Cape no ena akohanya ensem mu nti akoyese emusie ije dalinka abode papa akobomu na say ijana jinsem eno na nam so ya de abedru sampempenso yi nti me gidi say no me introduction right meeting akacho sabre sure yedase ne tofa wodi amaye that is say this year no mo abato a local government system ti say the year had assemblyman ne nasefo yi bi e wo ho ena edru sa so a na amanyosem no omo bodaru no omo de ahoho ena de copy vote eti edo wo ho na mom ne pempe so pa ne ye ahini e baaye say Nigeria for ibufo a omo ho ekosi hene ena de abufuo na aba pa eti eno ena akofa ni nyina aba sede nansem wo yeso yekrom ha ebi baaye ana ye kase omo ba be the kingdom a yeso ye sorry say there be na mom ya attack obi a ba ye nimpanyfo ka se omo hwe na omo si ano kwan ba omo de omo nimpanyfo ankasa ena omo de omo atiasi krom eye de omo pe na sa na wo kire ana tebe bebe na ibufu ikra ti omo kro no ade ho ayema ena sese omo de sa diwe aha mitio say Asempa asem jo yedase yenko yenua yima eja ono na wotwe mu wiase afa na nyina ono a wonye visa nko wiase afa na nyina South Africa nko na won visa ho eso se onnam kro bia so ennam bia fiem akima is it that would me from world burger you trinkwa jo papa abusuate wonne ewo fie yeso yate woni anigye nko a na eba ne sen yate ebia ne brente eba ne sen yetio okay
di kind of Mamma Asidama with Uncle Pong. Uncle Pong said, "Get us you know, Mebo President Mahama Apostle Namadanasi, or to Abrokyire foreign minister." Yeah. Upon modern where Medanasi Nakupu in Shiram. Meda South Africa, Ghana, High Commissioner or South Africa. Mebona Basso, Namadanasi. The friend of His Excellency Benjamin Kwesi. Yeah. Nagupu Omotumedia Mujibia Uncoso. Miss yeah, Michelle says, maybe I was South African. Meet media to do, and I say, if you are making Shikaka. Maybe I'm one with Shikaka, maybe Shikaka. Na maybe South Africa 2019, a beefy pen, Asanyaba. The 17th April na baby I'm in the one. Honey zone. Tinimo zone for frona, Madame this was zone for fro. And he umudu omokaniano. And an obey one way dread, Messonia more. And yes, and the men no and so mereno. Na on fire engagement. I had also no road system, road network, you know. Come across if you be a client anymore could tell. It's not me for baby is baby. Me call me farming road so and a coy. But me banana milk you know. Me yes and my man a client for food dear. A baby home. Because na me the idea see just na na customer so ti o twan ti me ne madam funi bo mu ama obi ja me kwan kakra ti o mi du junction no so na so careful stop careful no mi bu careful na won dan na ho won ti mi bu careful no na se ma to o mu se o mu go ti mi de mi jimani se mi twem ti mi ti se Mammy Bakwa Omokasa, a chill na only na dan when you have a me. Tea become send me the iron. Tea Baku Tiamo friend, the no share at Harako Bay Mamma. Menfino, Namitrase, and you may shock when Mukubum coming coming. Namitimitra one and come as Tumrica. Tea Imube, Murumi and sent to army. And I don't be keeping me she made me call. Maybe you more no time and see I. Now, what shall I say, so many it didn't come on. Kamala and come on and say, we do need the be free because it do occur now beside question. Okasa and no yasem one cassa no yasem. Bakokora bombe kwa chima na ya kokora di mission kakra beteja bema na modura no ti ye kan se ni bia na de be kwa akoba na se minko mikuru eti mo pa o ma cho se ni problem minko mikuru no mo jam se me koda be nam so me ko next month ni ti no mo ma entiase bai because Asempa FM. Ya nenye ahugo so. Mu sia umtimi bubi umtimi kumbi bi na biabe. Yeah. Ti me de ndi na kopon e cheme. Ti omoti asite ya omude amma mi neja. Ni damo. Na me di Right. Right. Maybe so. Ya just best 4 or 3 videos ewo ha say. Ewo Ghana ha say. Ba wo de no pa wo na ye bu na say o se ba ko ye bu no okuta bag eye wa ana say
Wona no do tipin dan ni mu anase wo de wona ne atwa wo hia na wo hye fifiri ana oba bi ka ho na me hye oba bi ka ho na ana me kura rover bi no right bucket na me kura bucket bi right yo ye nua Braima na aja obi ma so ye kope bibia befie wan ko bia wo se yanko oh my Ghana na omo ka bibi kire o but say baako catch us say why don't you go to your country and fix it? Okay, and then about him. Okay, omo brofu baako no na. Go and fix your home. We are fixing our home. Omo dey say omo na e wo madwum say once we have dey okuru no nyinti no aba. And I'm so not a person no more and ye ni ano baba eno de ebufu ba company for say ano brebre ma ba to intimi de obi no se me nya me nkwa didi mo intimi do mbeka bia ye nokore se me tias ye se me and ma baba te no nje se me kuro nenye beta abasa se ma ba hadi no to se me ye eboko na me ba hadi no ya se ono no mum na okowra no onye adwuma onye hwe mfa fix kuru me adwuma me ye no adi enema me toba shop enema ye to enuane e beto ni bibia ye tua tax ye to kanea ye tua nsuo ye tua dan kabosome ye tua shop kabosome e bia taxes taso enti ye tua tax me tua tax chen wo no na wo ye kuruba no but o ye ho no aba e no se ko fix kuru enti me gitun asa me kwa ko fix right jame ene ma wo nyansa ene nimdie ma utimi ede sansa ne ma wo mo ena divine intervention ene ma wo susu nya abotre se wo susu no bia onya basaba ana wo hu se wo ye Ghana ni ntra na okay me hu ni se akwanya me fa so no mo kasa ene so e ka ho ko mi obi a me mpe he said ya obi onzo obi bufu na onzo bufu a right de beba yigidi na ye me nkoa ho bie ni ho kuma fo nkoa ye twa ho ahia onni gifo enti se wa mo anu anye mre nwa no koye dia eno de mfa ho ni bebi a ufiri right okay do person de yo be yo sure enti me mama no ye mre na me di mo a ene na me ko right da me da say ben ko yen sofo ye opanyini adu pastor otibenka nyamenka nyina ye ho se obi man so na mokope bibia breye na wo so de eye esem kapa adwuma ya yese yemfa ensem no enko amaman so yenko afiefie mu ne ekoka ensempa no nkire enye adofo do beji asem ne di no ne abonasu agya oba ne hu konkro di mu eno na do akopie South Africa se bia kasenti obetima akoboa Ghana fo so ano na wode nchekire na ma wo mo ho se bia wo remfi o mo twe konkro mo nyame papa oso akosem o aso de ma na eja yebora ho edi tube si wo so de yi oso yeti wakosem papa na benka chefo ni bigara ho sana edikai be brapeni leader edikai ekano afi bia be so na edu omulation so am omu isu Lucas no e de pre-vote be brain enti edu sabri ya na nyanipa bibriye hia eye ahweyi ena from 13 years I remember Kubiam Ham. We are said then no mushia omunim. So the whole of last week we see no almost just say yes I'm to any much no. Asempa FM. Pastor, as a pastor jire kakra. Oh, benti pastor kai. Me boto mutin kana. Afa de ton kai ya. Omun na biya
nyinaa obi biara shops ɛwɔ enti ɔmutimi to mu sa wantin sei na sɛ na wɔtwe bi no meyo woni mu kwan sɛ obepie enti eto bibia ye fie dia na ye kohwɛ the welfare of the Ghanaian community no say omo etsen enti me de ne ba ne say yakoye ye runs say ye check nkofo busuafo senya omo beti enti me we kofie no eno mu share mo bi mu a omo yimi eba bonten se me ko bi ko Is Africa na so demo ya fa be is it with the what track mu kresa be you free care mu me ba try me can be fie enye se dia no aso dem na se bisa na ye di tu bi ebisi so na se bisa na fere medical omunya hia wo we wo no munim omunya hu pam so asamesi eyo owo na ade ba ko a eye me ye wo Ghanaian community Asempa FM ebimo enyo mu nyina me bre tukwan aba program wa right ena omebia ne emunsemu a ewo omebia eni emu hyehyere nso a ewo no right obi aba program a bisi bi a 20 years 15 years obi sana passport kwampo na onibi wow obi sana passport onibi okache nse me mbie me nkwa bontin ono obi mbie ena we mu no ukoso ba kuma bebe eni wa omo mpa ya asam dada right intino eye ahweyi omuti bo wura fie o check some of the videos na secretary wo eni so ya ye omo confat bi mu e ko hwe mu pie sometimes utimi tranke last week say utike mu omutimi chew ukra kata pompo na almost no they have to verify answer intimi so kakra metinya fa wo fidi so ede tu bi befu say nyuma bi ho no ma yemfa ye ho enhim ade bi ho no ma esa yetimi dwane in group say Ghana for Asia wo yem so say Ghana for domo yentino me pe Ghana for say me ba Ghana for mu but all performs is here and so ya Ghana for ne beba etimi de no eye asani bi na me ko san ye me ko to mu sa omutwene efi afigi ni mu ejiji ni hu yo me nyina ye yo be so mu ye bia bra omu kwen obi mai so yesi tu kwan na kohwe obofo ene korure mu a wonim de ohu na se kadum de tu aya ka anwe namda ye diska kakra ba fi a bo hwe ne yie ma yen obi mai so ye ko ba ye bre ne de bia ba efi ema abusia enya bi edi yenko oba hema ho ya santo a oba Rose odie ohu na enfa na akọ hospital na osusu akusem yentie we yo ndase me dem say they see and me bano onu na me dey ko hospital no because our clinic no the bed the hospital till 5 years say clinic do 1 month 6 months 1 year 2 years my appointment me call ya delay mu na ya rem time stay no omo gigi ya card omo gi card ni ko ewi na me ti ho na grab your mobile no mo say me sorry adanya o say me ye makole me ya ho me ye me fi me ko mba be ji do for free let me say but omo pese ye mba ha adanya na mo me appointment date say me fa kola no mba nti appointment date na mama me no and say ba mo say mo pay my appointment date bia me sorry na me nko ade na mo ye ni na me nim say camera kwa bo mo na omo ye video me nko aso na me ya ho omo sorry piefi ha ko mo ma mo we fo mo ho fo mo ba obi krom
Mma be ji ade for free. I mean see, asem na mun kan mun pese yembra government hospital. E bet me private. But doctor no on my appointment date me mba ha. Inti adanti na wo shout me say me nko. Afia o see o fe we na mu chi card no. On fa me card man na me nko. O mu de card din ba ye no, me chi card no. I'm sorry, or Dimechi too. No, Dimechi, no more shout to me. Call it. Then, Omudio come cast no dimatem, no pushing. Me can say, don't push me. Because me baha no me come go and ask him. I didn't know about pushing me. I call Kutami now pushing me, say me go. Sa, the me feel inside in Sana, I could drop on the video. No, you can't on my cat. Places like some parties. Right. You drop on some matem sa oh na mira ho. Oh. You be do fie ni na me so sa na be do fie. Oh. Dash him. Minti me pie bi na me so. Say anya sa me back room a no say la na kutamin. Na mu ye ni passe. Me pia the next day me pia obi asiana omuna mo no hey I saw your Facebook, I saw your TikTok, come out for Ghana for obi kwa frame me hey go for share mu frame me say then see your me video e go viral me kra me nim kwasa mo ye me video me obi frame madam obi frame say oh me video on Facebook or omo community group I me see me nim me see me call me the Akolano complaining, but me name class omu hear me video. Me be do ya for the let's say 1 week you cram into me nko ejuma. Because me people now omu ka customer obi wan show me say Facebook what happened at the clinic. Me person me nka kura na me so. See mama ra ho papa. Roma de ish. Yes I fear no want to me coffee. Sapa me see that week no sim be coffee o me say dwene ho fie say o be coffee then o be dey call so me coffee akola mo so ofie see eno na sa ma me nya botre kaka say enya hwe e be ye kaka sa right say ya no mo di ye yo say ya mo tun ba be wi aye kura ho pa salumi wo mo tu o mo ba be wi aye wo o sa oni mo mo untumi kan hwe Buni mo ma sia okura mu se eyewa obi kra betumi a see ye you ma kole then I would as wa ha unko ye last be there's some group be see ye security for bibi de take about betali sal every month be GSC ka 200 come out for every month 200 na media see BBC we be we are na wa frey see now since me sha say just ka we dey me hu ejuma bia na mo ye ma me won to me cancel o patch say want to be at 200 Rose o patch say another tax force enye China revenue for bi ana say metropolitan be fa say Ghana ha metro no na e ba be bibi tax force bi to me ye o ma no ma be giska o mo ho obi anka hwe guys yes me kasa almost we ko mo chiro go mo we almost force almost how the count say a force almost a force because na ma almost ask now the same group na better be we are one more muska no ma sa ba be we are better I just say Grace me the video bi ama oh sanu wo mi jina hoya no mo kun to fa o si mo on fast can mo a obehu de na mbe di ye no enya stem kitu a o right aha no de mo di ye we wa hapa ya to me nkasa eti enkra no o me se o ma no me tu o ho because video no se ba ko sa te won chen Davi e ba ko pe de kuta me no oda one na ye kroma fo na but do te won chen no be ma no te won bi ane ba okay oba Facebook a de kuta me na ni ba yeah oba Facebook a obehu ye nua ba one ne ba mpa ye community and as a hospital no mu nyina tete ho but kronma ni nyina ye din na omo ye dombe
aha me hu video no sampa omo de card na brel na abofra ono so nim de ekoso ba je bi o ma form san count there apart from some push o ma form san count Davi ne ba ne say amuntimi nko authorities no nko report o mo ntimi nya hwe ya wonti ukokakura omunya hwe akura mu baby aye cry ko police station ka there's nothing. They don't do any message. We do something about it, and no. Several times on baby, there's nothing. No help. Be I say, you come back to imagine. I'm back to imagine. I can't move. I'm more cash. You be on cash. You say, let's call police and that way. I'm more cash. Imagine I want to sell your video. We dear, Baba, see now we. Bani say now, hoka force so over here. Me see e ba ni say na ho ka fo onka ho ho onko na wo ho no mini am bi na ha okay yo ya da say me ko president ono mo Mr. Jaben dia abanie as a community leader and a pastor so as a community leader now as a president maybe so abaya kasa yen minister foreign minister kasa ena eye anamsini so akasa yenim say bebre so kasa de kasa ba mo na mo ho on the ground so no de ena mpanyfo de atoto akwan mu amutumu say abanbo eye mamo no training Akonta jo kro mi anu musisi aye wono no press mpanyfo akasa de enso bambo de wan kasa nipa na wuti proyim no and I was our show right if we say measures be anyhow I bet me akase aha no safety place obetime dwane akọ enti bibi ti say Ghana community concerns group and platforms e dey ma Ghana fo ina say obi anhwe no hu yi obi a oni di agro Ghana e friend ingra oni obi a oni ogro no ho dai even that they cry yes say and then na me can we platform this is na wa hasisiano last Thursday obi a o twama o se Ghana t-shirt na I mean, no be na tika my governor Muzam Center. When in the airport survey, we can survey. The order what is our Ghana. And a bit and she say, bit down must say Ghana Nibia is safe. And they are no case. Near Madame for back home. A police for a question or driver or the Lances and Linkratama. Almost need to perform duty and so they hang up a goodness. Safety need measures be anyhow. She said, in paying for kind, or I be sure you know about your empires. I won't talk with Baboni phones because sometimes plan is animal winning. And a baby I want to so we see. But all of a sudden, no, Obeka Kushanko for betting how. If we say, Utima Menekasa, you won't phobia or more my self tax folks for Mono or one or Maba, say, in a community way, you're born by a bamboo mobile one is almost carrying you. And you say, be more preventive from 12 to PBOM. You won't go for more from vigilantes. A more forming movement, you go extra more. Ain't you know? It will grow sa horror. Nina muno kunya abaimum ko for as a politicians are almost support publicly. At the see wo Deben until time yima video ba viral. Panyu bi an na no ankasa wo. Omo councillors or omo mayors or executive mayor or premium or your ministers or obi an bi na no. Police commissioners in our Obian being an Ankabia. After say, a seminal as a escalator be a hin, and a normal share
pressure na eba na bom so obi aba be ka bibi enti se mi yi wasem na no a say after the employee for aka nyina no bam obi wo ho no ma meka say started there bi yeni bibi asa CCA Yɛhwɛ na Brono ben which is so bobo bidi Brono ben pa na se o kasai ye nuanom utie in South Africa mo radio station no mo so mo to pete wo ho no mo radio station kra di ma me se bia obi ntie ya Ghana Community Radio Ghana online Ghana Community Radio online affiliated to multimedia eti wa South Africa wo tie bia no obetime tie free so aso na obetime tie free eye Asempa 4.7 Facebook live ewo ho no mo obetime sa akọ eye Akonta eye YouTube obetime akọ hwe live eso ho no mo na me ball yenu ba akọ so South Africa ho friend no on the friend Ponkosi me mo akọ aba Akonta mi josuna yawo kodie yamiadum na chumesi wuti ha usu kwa akotwi Mponkosi wo South Africa na Ghana Mponko na ade omasa ja se ja mi free Ghana Mponko no nyinyi ye timi beto hade na nyinyi ji ana mi twi Mponko sin yo akwasi dia koso South Africa also pese o share idea ati say also area ho no de unhu bibisa but o bibika yeti o yo Akonta but what me nkade yeto nkapa ya okay Akonta didi kan mechia wa Akonta jo na mechie wetie foni ahwefo ahwe nyina na South Africa na mewo na ofon after ko Michael Akonta na me se sa nkwibin te anina chinchin eso na asie ne pacha na kura ba bia me mo de me mo Bufonte Free State kura fere Bufonte ofa so good no nyoma aya na ekokoso South Africa no in fact bia me wone de bibisa enkoso hada sebia omutu sa na mo na bibisa be sebi akoya South Africa krudu emu ya no mu yesa abone ne de sebi okotu so bi da onyanko so a ka tese soli so because ekura mitimi mi da bi omo so be ka mo asuri na South Africa mu bibisa na yenso no na ejaye ayimshishika kakra esanse unwa Ghana ni no mu di we di ni so Johannesburg so Port Elizabeth so wo hi so wo Durban ni nyina South Africa kuma ejakuta South Africa for the open seven yaka masisi akura no bi sesi kura na unhu de wo san ka fa ho se di wi ase nyina ni pa nyina ni mu fom ho no sawo omo fa emra no enye hwe wa ha che se owo no e hate no wo no se ukra menso ukra documents wo e ba so mu bibi sa no nya wo se ukra documents wo se wo ja wo se ukra documents ndi ukra documents ko so free ko mi yakọ ko so wo yo ho na atikumia ndi so mu yesa nyo na omo de so mu yesa na on fa mu so guta document na guta document emra no mabusu no mangasa de mra na so mu se no yedompe enti no kuru de na yetimu no uma na sa subana akoda uma na sa ma na muso eni fo no so no leaders no da Akonta mi de mi hu ne se ni nyira no because South Africa ban no didn't can too much I just say esia eno anso abekasa so wa condemn go for the bia te condemn the omo ye no but Akonta mi busa se emra ben ana mo de gu akwan mu se bia obi esa asotwe bi o ma Akonta just say sadi we akoso we the president ba bekasa enso de gusiaga o be say the same thing enti de mi hu ne se omo ye aye fa asotwe bi am omo enti minim se leaders no mutimi kan too much o se president no e kan too much at me mfo no bekasa bia wo ba ka yin
ana wota wo echi se nti ne basa na penefo no omu ntimi nkasa bibiri se omu nkrofo no bunkofo mu na ni na koye ye pe vote nti os enye na sa nyoma we be koso okurum ya akoso no aka na jai kakra u ma na asase efi ya da promise ni anye jubeka e ba ko e de ben anye de be e ba ko London just eti bi de bi hu se sa program da Akonta se bi jai pa de e be di okurum ya yo ti se de ayara motete Ghana na sa me koso yo okay chumesi yedase the also contribution a wodi aba na okasa na wo so be bia wo no anye bia Ghana for no makam ho abomu de because ya na se de na sofo kan ne president kan no be de me am baby me pese me ko Ghana for me say be bia wo okasa sa de enye yi no mo so anye bia matuma kam ho abom mo hu se Ghana for wo ho no so omanya eku bi se ha nyina na aso ahugu ya pa ali ande Brufonte aso de awodo so apa Ghana for yegu sa Brufonte ara se me ha me kura na yebetumi abrobe 2000 na me chese makam ho na mathematical mo nim mo ho a chese BBC a aha ya ekowa ya Ghana Association wa hanom na Ghana Association no omotie no nipa be mupa bet edu be bia na nipa so wodi nti na nipa san atwetwe mo afirim bet ekundi gusu koso ampanifo no kutam mo yeden omudi dwumadi no na Ghana fo no eku no ebrina no enkobi omudem chono o yesa ase dia mbeba kama bet ko ada province ne dia eku na ebi agegina pa tese ko pi ni mu na dia de na yo be ni be bia Pretoria no na bia Joburg no ebia na mu eku no on a strong wo so dem chono ya se eku no wa o bet dudu na enkobiem yo bet edube na makandie o so me de o moko o ma already sa Ghana High Commission ni woni mi say Brufonte association ha right ayo mpanifo a ekoguda ma omoda no nti ku ni de e wo ne mo mateme ho fo no do so yo yati ene group ya ye kase nyina no community leaders na community ni bebre so da ka o maka o abom no o president Opanyin Lawrence Atajabin ewo fidie so yiwia bema woni ne be kasa na wahwe se buku ne ka de umbrella no ma form na encounter so a wotimi ahwe no lead you because I know how vibrant you are betima boa na se de be ya ye bedudo ye ho na BBC a motimi aka mo ho abom na mosi ano kwan why e da say timesi meji di so no kura na bia e de a Brufonte kura woni hasam kakra woni pa minimu die bia bia na ya Mr. Jabe president Aha. Timesi de kasai o so si kan ho asem no ho so no community no oma reach to you as a president Me just say a hono last year here koye open forum ni bi ho na se na eja Timesi kan nipa wo sa province no pa but okoshe nipa o ba open forum na na ha join nen so anyi enti say papni wo pa che say emududo na obia any BB enti no masters so Bloemfontein right masters does so hopa enti aniti na bia enti mi ma enkoba say yenti mi nyeko kese wo hon yo enti ho de mi wo mpenfo bibre hon ma me so me no mudi nsa wo so ngiri say ba akokra me ne wonne no akasa pen e wo program ya so your friend the Georgia yeah on as say am all platform are only over 500 all platform ne so am so me wo so bi right nti yeah minimum was me no gram also me na from fireman I'm out fireman me okay that's good as a share but minimum platform okay yo say that make no say amama be hu mo ho so mo platform but unim say we wa ha say kan hu bom nema ambassadors no ya nam sifo na adwuma so ekofom kakra because mo kam hu bom say ya na leaders ni ko hia mpanyfo na and this impia wo bia no omasa de abrem wo provinces amwo ne yi me ko eye ima hobio brayima open
The whole world burger. O de waje Francis ni obi a. Yo, burger mini capre. Eje ne burger bia na iska burger bi wo so experience awakomu ebe ma yeso ye bi ne anya wa ye no kasa ya wo kire experience akonti omusem ye kan do nim wan ko bi ase yanko fa wo fa mu yi obi anka sebi nka do ye gu no ho kra anko nwie by the way what ye ka emwa ye joy ku ye yese anya bia wo joy ku obi sese wo. Oh, okay. Me wo groups in the do ni bimo. Now you're vibrant. Oh yeah, committed. Okay, opening. Idea ma ko ne say. Yanga sam you be as me fella de me come home ko like social media no kola no. Me ni subi na me bitma etna group bi wen ya me nkasa da. Me de sign bet biti de kosubia me because ana misuru say bi e bi na makọ kan se bi no bi di matem dia na ma me dampe platform so kasa groups bi bring okay 3B yes sir yes sir what do have dom group ba ko ana say ekuo ni bi odom bi it is said the BB two second 2 we say was a 2 we say no wanya chitai for any to the oche so will be mun tan pay me hu sa de no because bebre wo hon ma asem 2 mu say a fe na community no adeso no akoso a wo mun tina na bibisa sa no yo me come ma me so ya santo ma me Rose so anya bia wo so me bisa wo so odom ko ni bi o was platform bi so ana woni bi so me wo I think say me check ya 3 okay na me sa wo e ko bi na yeti wa ha wa trade ha okay what it's reality right na so ye wo ko bi wa it is be busa wo e ba ne say no anye bi ekuo no eso mu sei asem ko hospital ho asasem no eto no anye bia ekuo no omo so asem no say die na omutimi ye ma wo nkanya bibe asay wo enuanom tawachi omo ba baby omo ba me ho because me ko ejuma for 1 week nti omo frame me omo ba me omo be check me say even yeah like omo kasaka like to keep me company omo person me rabe wo do nti baby omo mama betina me nchesa na say na ye din komo am say nya hwe me say koma de say ya but we die and see that it been to me and say na yeah me shock but it's Emma okay Emma oreba ho say ekuo na odom no kwa say asem to a o nuanom o chitafo some person be mpachai good good that is say the yeka kusi ati say pastor de no pastor line na drop nti president so otie dem be say questions and otie questions and bisa menuanu me because me who say asem to mo a mu tuamika ko but obi okra na ondom ku bi kra but enam say mo ye tu ho acha mo si ho a mo ye ma nuanom ne ayi nti no etema bisa sister say sa asem to ni so odom ku so a ekuo ni ya ade ma ne ye ne fe se de ka me bebusa menua ima na amanesa adame musa ima also say buy group na wo mu no do nkasa de ene ayi omuso so no anye bia uhune sen uhun so odom ku bi okay no enye kura me de asa me otu manim say ebi 6 ana se bi say but me de no de high commission in fact when JJ mu on honorable Samuel okujeto abaka foreign minister domu ye me no so many pa bro ekudo do na so kra antino omo de ne de ba ma fa me kan wasem kakra
that's no atiasio but on say ye hwe ne form ho eba because omo da ya no kanye viral video e ba ya oti de be channel no ye hwe omo a woni wo platform so anaso woni wo dom kuo e ba ye no enne be me hu se wonya fasodio bi se de ma me kan ye ma me rose kan e ba ye no e wo fie no omo ba be chichi ne re omo be ka bibi kire no nya bibia na iska eno de eno de bibli mo feku mo frem de bibli bi kura fa ka ba bia me wo mo ni bia mo ba bibli and bibli e ma me re kura chichire good and when the person established because obitimi ka say asem to me no o mama and na Pa Thomas etonwum no obai ohun da akoye no eno ene ma enkranhye ba obi a on dom ko hu say esem so bedi me ho ko hye say asem to me nien de omo ye ma no me nko ame na mo na enye esese nyina ka ye ho bom de ye ko ye nim yo me nko papa ho President Mr. Lawrence Atta Jabe dia na woka ansa na bia yakọ the final rounds no dia na woka de miya no kan associations no edu ba bia mososo no ya na ma ye hwehwe animu kakra ye ko bidie gya bidie na we ne ho keka nye papa wa ekuum nti no ba sa na ne ye twetwe na ase as a leader community that know how you do your job what GBBS na so minim said one ambassadors ni nyina ye adwuma besi ne minim how I was here provided so many things I want to be a community radio kra asaka ho said the be ya wo de be ka Ghana samama ebinumati yetio ye nuanom kai enkrahye sembe na de be ma ye nuanom say sa semwe de ebeto yende bia enti se keka ye ho bom na obi hu a wotima ma alert Akonta jo medas aten say Bray me kasano refia de baako na nasem ne beto dwa no Ghana Community Consensus Group and the equal edikan hwehwe na kira kwan sana ambassador and the entire embassy no binya na contact no Ghana Community Consensus Group and yes a link up no yani na mitubo for man ko hwehwe to your platform so because a national platform and I'm your operations minister or no so the connections only no friend is in sa kan brantier na mane ko and no mo kokasai ansana tabren na council in meeting kita because all the time the BBC omo friend me pay information and I say South Africa and mo ko antia and then Community Consensus Group yenya if you say the entire country your representative for baby AME and I'm sending the number Edema Consulate Ambassador Nankasam H Mr. Kwashi Efremi Eka sen kame fanimra na sabre na me ni consulate ni di nkomo and I'm country consulate say pani number ni to wonje ana mo edeka akofano ansano ambassador mun say kan and then chere di eku tumia ewo community bia enti no dodo na etie yen ene dodo na ewo South Africa ha no me de bia me kan say community na wo mun kam mun na mun na mun modern say bibinia mun na mun kam Asempa FM mun mesha Ghana Community Consensus Group as Senebeya, I gave me a bit me reach out. I want to say, Papa, Nakuma Tony, but it may kind of pressure say, Ghana Community Consensus Group. Any senya, a quaho running a cabuma, and can be a behunin pan can you see her? And so, and now say a corner, you establish a national platform, Nintino. You have the announcement. Say be our Ghana Community Consensus Group sure but I mean say yet me it's say bi mu won ho a
omo platform ne so bi enti e very important to say equal to say any there a war community ni province a hold on obi ade no ho behim se saade ne ye adwuma emwa no ebeba tie no metimi akasa se nye ku a nka brai mai bia wonya sa arechechire ya wanya ne sisia no enti omo community omo nka mo homo Asempa FM no amo so mo nka mo Akonta jo mi the way so Ghana ni bia wu krom ya bia a month ago Obeje di se nipa na no mo ho nyina bia nipa bia 5 omo fre ye ko papa ni fie ye anya ne passport ye anya bibi edi adanse se o ye Ghana ni enti o bibi aya ansa na betima ko Ghana embassy akoka se Ghana ni bia wu nipa na wo ntimi nkasa awase onya evidence betimi akyerɛ sɛ saa nipa we ayampa o ye Ghana ni nipa we nka no Ghana fo mu onjo Ghana ko bia and on the chrome henny banner say nti saa wa yare mpo no ada obi won oda ho for 3 good days e were there wow owie ansana oba one ne te ba bebo amane omde ambulance ko ye no na chese wo wudada nti yesre Ghana for wo chrome ha Ghana for nye nti me mpe o mo Ghana for nye ye eti say ye mbese no mbekasa no ye njai Debi Amikotu, former president of Kenya, Uhuru Kenyatta, or Kasembi of South Africa, or say, ye unity na person, I for survivor, and you for love. Into any or don't in the kind of name, say be a best survival. See evidence to me say, and I'm Dudona Abagana Community Consensus Group. You we video viral. It take only 3 days. And in Sakano, and then we did say foreign minister Nankasa, anyone no Akasa. Yeah. And then Ghana and in Akasa. Yeah. Mr. Benjamin Kosi frame is saying, me finding brand office. And I'm me arrangement in my council it no. Alari and on go for by. Yeah, okay. Open GB Fatima MZ Arifini and Baba. Oh, and Sakana machine. And no correct to both for my neighbor have a family and maybe Dean Como and no correct. And then I'm the Suswansana Asempa FM group or no Swansana me high commission group on but problem they say I'm maintain team community and so can who be in announcement them into the on fan chemi make us announce and come a jama refi enye ni awie ne pam no ene hia otia se awie ne pam ba ye hwe omo wo eban na chi omo fa omo ndom kuo no program nyina ko wie se obia wo ho bia no onde wo ho eba obi be so mu eti men fasa de ne se medie menkoa asem ba anya wonkoa eye Ghana dia sebi ambassador no aba ho no Elizabeth Maka say on na adwuma oti no office but enam se wo ho se akọ register wo ho se wo ye den unti no wo ho but onim ba bia wote onfa wo ho kodom no eti na omo nyina ambassadors ni nyina hu se ye de kodru kro bi so pe ye behwe asofo no mo de sorry ano ye behwe ahemfo mo ho ye behwe community leaders na omo no etima koto asem na gu community ni mu eti wo community ni mu ade fa ho dom ho o de embassy wo na ontimi nko a okọ community bia wo na mo kam ho bom mo ye nipa num ensia enso edukura na ne ye wo mo ho reporter mo so betima representing Ghanaians in that community eno eti na Abrokyire Nkomo wo ho mo man ka ye ho mom obi man so enye ye kuro ye kope bibia ba ye mu bebre se de nnuan ofiri mu a papa eken eje ne ho kafo na wo ho a wan ne behu so wafrim na bra wa brenya ne sika wo bank ni ne noma bia aka ho ba ye kan ho bom se a nipa ne free mu a yetimi kọ ema omutimi
embassy need to represent me nya ne bibia e wo bank na say na japade bia ye valuable bia se befie no ebetimi aba abeboa abusua etimo me kan ye ho mom ye no do ye ho said the papa can to survive be my so yo we dey memo oba hema aka the 1 minute some person waka na Mami Rose oba oda yemu ne die e na wo ka twa to ama the member to me can say go ahano let's say hano ye Ghana for be ye nyamboa obi wa ha say the passport e wo kro this kind of obedi na ko Ghana commission ko ni kwa because of amount no like price no nti I think say adebi wa ye nyamboa let's say ye ni na ye naba ye ni na ye nyamboa because no one is rich in this country obi anya sika bia wa because ye na ye jiwa kitikiti say no yes sika nse anya sika by now obi akofie bo ye ni bi wo ho any bi da ho nti eboa bi wo na ombetumi aboa ye so a na omunyama like favor bi wo na ombetumi aye maya omumboa na me tie wi a na akoye say ebinom passport I spy but sikani ho de be ba ho akọ renew ena if you renew so renew so yo me che say eno na nche no obo so a sika no kra no onya bi kra na enso ne bo no e wo soro enti kombete so kakra that's how na pa akire mpacho ai yo ena the third point they say e bia na concerned citizens bi wo ho say e bia ntoboa bi a omo be found bi ato ho say de beboa ye nuanam so do nkuo bi a ebi obi passport e wo betima aboa ene so no ekuokuo ne fanto omo ayi so beboa sure president ti nka bi kakranto de mamekanso wo de ka beba ho na boboto fanti hatu ha ni nyina go wo bebo ni nyina tofa eti Mami Rose on say president person ka bibi eti no on say concern a ye can be near utimi kokuo mu na mo chro no ma bi se na mo discuss a eno na ebe hunu ba bia emwa ne be free aba na mo mo de koye sebi preduasa nkomo hunu bi obi timi chro bibi to so kra se bi obi fa adwene mra obi an reply na da ho saa eti yen fa nwenwire ya asetrem obi man so de na beboa ma yakoye nim ne aboa ye ho se be ya ibitima di bibia bafie medase menko bra chumesi so o concern e die na Abrokyire twato yo Akonta se sandudo na minga no mo na edika akita no na the see to me hu se nkambo mu de e ma hodene ene Ghana Association Ubru Fontino ikuni nchia na se nkambo e mi platform na ya tete kura no platform so a na wo opportunity se bi na bitima kire wadwen a kasa wo so na be so mesi wo so bi ni Ubru Fontino ya sei di Georgia ya wakan mejuma ni a ono so da juma ni me na tantem ya che until no pass on kwa no why me administrators na da me me kan bi me kasa wo so a wo bo me di fireman wo bi ani me o mo bo watemi wo ni me beti wati so bo me di wo so fireman no me a okay ti bi ya me kasa no kura no iku no ene sa nyoma no ikeka wo bo mai boa sa de ye bra ne di kaka no on say wo de to no anom ko pay ma contact ya ma class 110 nsema na ekoso so na contact bia Ghana fa de ba kwa de Georgia kwata kan no odi nyoma egusu information nipa ne betie no ana mo sa me data ana me data so esi bi na asem ko tie nka wunya wu wo para so na information to so Ghana ba ko tie no ana mo se me data ana mo de me data nyina sa me yi mo afri mu awu say we mu nyina no sa de yebra ye pani group so wo no bi ni no senka wakwa obone brase matene hu ni group bia so a ka wan e kwako hu no on ti ye information bi to platform so a ye monti sabe ka frase asem no ti na de office ni para so no kan make sense ma wa ti
uti ye bia na asem no kana kwa na bibi na ebo aboboa no ana ye dawuro wankuti enam se wanti bia na wanti na de kono nya to awi right it does oh ntino tambia no ne platform na wo no ni nyina ti se ekupepepe wo yeah yes yenkosi yanko meeting ade but doma wo so no anya dom kotoa ntina na eboa it does tanyo manyina Akonta de wa ni meme so international radio station wo Europe nyina no ofo nime no BBC wa ni pe frame no sunshine Ghana with Ayifa me South Africa so me no ma yi program agenti ko Europe ni pe nime no enyizi because of the radio station ya ru yanti wo because we mu shim se me tin kete so de bia de na me no mu kasa Akonta do so dim sunshine intino sanity ye de mo jija yo probably ni me ntini pa kwa me fa hunsie kudipem Ghana fo mo nyomo nyekura na ma ku ye dem ye Ghana ni ye label ni Ghana for cancel Ghana for you see no de who ka to de agire dia what to be matter me better mo and the kumia for so no Asempa FM o brother be ka say o brother be say na ye no onu kromani no onu be ka to say o be from brother so mra o pon kromani na no ye fan no BBC a o hwe Ghana ni no afre na be say o brother be na bibia 20 bra be hwe sa no motie yo me da say yo yo men call Brahima Sofo na asesa ne number ya na nipa for last two number ne 726 Sofo me pasa na mo meeting yo sia na ewi na ma connect yo Sofo there na also okay chat meeting the Patrick Patrick okay Patrick there na okay chat with that yeah, I'm within the Patrick Asempa Free Devon. Right. Me a Ghanaian Association Secretary. Right. Yeah. In fact, them say I know. Yeah, what for as community leaders. Yeah. So unfortunately, I was trying to see if I can get the chairman to join, but yeah, I think he's busy. No problem. Yeah, another time. Now, time no cross so. Hello. Yeah, I say time no cross so. To 3 minutes be now also so. The account also side of the story am I. Okay. Good. Right. Okay, thank you very much. Yeah, Patrick. Also. I think I'm joining them. I'm joining me to ask from the home. And I think if you try Ghana for more South Africa, answer na yebenya emwa be free baby we have to stick together. We have to stick together. It's very funny, say right here, even here in Devon. We have some Ghanaians who are moving around. Like I said, I mean, person they come one can afford them. In person they come one can afford them. Asempa FM. And we've been facing this kind of problems often. As I speak now, Bakuda Mesre Suaye Di Huejuma. Anytime we get any platform like this, Bomodia say best to say Ghana for wherever we are no make sure so do who be join the cool. Yeah. The association of our own join say sorry of our own join it. Whatever it is, no, there are leaders the dano. And they say who can if any say Ubenu be manabu wow. They say Mrs. Tayo Casa Okra only scored be renew the passport. Hey, we are some can nipe so who kuma what join it a kubi. And as a Ghanaian association a member be now who this challenger when you put it before the association something in the association we call voluntary contribution among ourselves today is this contribution we collect to help one another. Yeah. And it's your problem known, that is where you get a solution. Yeah. Unless say it's out of hand before we push it all the way to the Ghanaian embassy. Yeah. It's not everything. Yeah, I think beyond a bit me push a Ghanaian embassy. Yeah. It's unfortunate, but who figure Ghana one bo Ghana Asempa Patrick, I said we do akobosi. Who do want join the
Oh, we don't want join you. Now, Ghana embassy, they have sent link across board, the whole South Africa. Say Ghana need be all this country should try and and connect and feed the information into the database. Send us SMBC now at least the mission has got your information. Say Asempa FM. You can even reach out to your family at home. But genuinely, I think the hustling, we are so much concerned about the hustling than sticking together to survive. Because I had your demands to see if we stick together, we can overcome. Yeah. If we stick together, whatever it is, whatever challenge you go through, one can assist you. And multi voice, the American say, say if you want to pass or graph, I won't join. So sorry, I got a womb. And yes, who join you now, who cancer. Who say, oh, baby, to say, Yamia do me, mom to say, a year, para baby. Yeah. Say, so say when you go home, say, oh, we are gonna, we send a shower bondia. Say, we'll be where she was some grab, gonna be magic. Wow. Yeah. But then, now you move your name, who's we are gonna go back or that sound won't you out. You see, there was back home long before I came. Namitasiano, say me again. Mitasha, Shaman, one day, Papa, now would they be out to Chairman I day? Means so again, there we are who so again. Why do you do this? Any them in person, propaganda for them. And on the day, one day he fell sick. I was the only person he called because I was the only person who approached him. And I'm truthful. Since then, Obomodia can call any them. Any day, I connected in the community. And sometimes, Yenim Ghana for or moon per se, they will connect themselves to Ghanaians. Let's pull them by force because we are saying found one. It's not who told us to see Patrick, it does a I think I started by saying, Baku Damisterius is here. Yeah, but Bakus will also the whole community, everybody know him. But it will be our new Wow. So I was saying it to me, Gina, and make sure we give him a befitting burial. Now we have to look at the passport, the document, we have to contact people from home to get his information. Look at all this. It's very, very heartbreaking. It made the job so difficult for us. No problem. Oh, and wherever we find ourselves, let's stick together. And by so doing, Patrick, so well contributed, but the other can say, Nyamishramo, community leaders. Okay, with the crack farmer president, Mr. Jabin, 2 minutes. Na mitamaso 2 minutes. Okay, Debbie, you man can find out. You man can find out. You 1 minute ago, you ma ho ampa. Production. You 1 minute. Then I okay chat talk. The making South Africa ahanye yedia yebase mababoka nti misle mini ambe mafu ushia kuneni se nipa ba ko nipa njunu na obi gidigida misle no ya boko amano ebune ni wi na ukwa wonya utsedi di misle wo digidi ba yamfa gidigidi shia boko mudo mu peni gidigidi na openi jape fachane e group na ngaza so no so bi o se group wo so na e ntimi ka suspect the SC no asem se o se me shase kasa so na am for 10 and you know the flow of yeah me do obibiase me da Ghana penfo nyina ase High Commission South Africa Ghana High Commission me da nase pa me da honorable minister for me se okuja to me da nase pa I mean shira mo nyina me try say come me friend about akoma isu but ya na enko but nyahwe obetting from me am office so akwa ko hu no one day na yahwe one-on-one chat one day
Mr. Bobin, Mr. Jabin, or one final word, ma, in fact, you may didn't see her. Midasi, Akonta Joe, and I am paying for mobile and source. Now, the next one say, Yanni also leaders in South Africa. Yankaya home. You can say start a Ghana Community Consensus Group. Asempa FM. Maybe by say, community leaders work from me hanging on. Mommy and Kaya home. You call a national platform. Sometimes you call baby, you know. And paying for that cool and say, among premier. Sometimes I was say cool man and no young talker. But say, Mamma, Mama, and Yamekasa, Uncle Yamuadia, and ye free good man, son, no matter I say. It means say, Yenny leaders now did the Quanon, yet the can't care home. Say, cool man in that say, Mammy, did you say, do not so be Yakuma. Say no more so do more by joining. And you only another problem, I make it say, you want any national platform. Other groups in England, no men coming together. You share ideas. No, at the corner local groups. Now you know I know coupon being room a panicide be a dinner. Send it on be better on say or Emma Mekankunum into the ministry our platform is so any radio can say Ghana for Asempa FM. Our provinces in other communities in towns no. Mama ya home. Na yamu wa mindful. If you say you know what come say bebo. Aden after on kwa we. Mama ya kan home team masema meka no. Jo. Beda mo nyina masi. Jami shramo na onkoso nyamu kese. Yeda mo nyina ase. That me say soon mo be home South Africa hodom. Papa twemia bet. Beba, this year, Beba. Why? With a massive. Amen. I have Asempa 94.7. Moso fuko kwa mankwa. Akonta Joe. Bosome bia country be person me baho, but it's kasem. Nti e sponsors are on best sponsor yen ticket. In ticket with the brother sponsor in ticket ye per sponsors Jumekua papa say ko bob model Roma mobia no mo de ahyase no mo de mo sponsor ticket near you know na you say foreign affairs so there ye they are two money dada so almost be facilitated near share groups no e wo ho no mo first second European tour omo boy e ma na ye kama to the third one I be ko ide you say e be fantastic brutal na ja na South Africa maka umbe home and Kuwait for so tweme ni nyina na mekan is kasem it is ekuo no mokeka bomu ana eye bigger obi ayi kapre kra etimi sponsor emayeba yedamase saso enwumre production hwema me mia kasa minua prekope the chief chief of staff Jiro Zebra ene Bitra eye minimi nuan mu nyina nem eye W class 1 ejebodi the late W ejebodi abusia ye nyina ye da wase se ya fa se wo ye nua we kabusia ho ene ye wawoda eye chief of staff Honorable Julius Debra ene ye wawoda nyame ma wo kwatintin omo ahoden nimdia ode boa ema ye chichire oman ode bo eye His Excellency John Dramani Mahama ode boa ema na mamu no ekoso no nyina no eye isra ene esre ne de mawo na otimi de ye wadwuma bibie da wanim e won future bia no nyame ema ne mrem nyame nye okese woni wabusua Okafo nyame isra no se ono so wakoma e de dada wo fie na otututu no ma e made so onya oba na ni wo form se a oye bibia otumi se okọ anim ma me osi nyame isra Jiro Zebra happy birthday chief your brother I don't know me who dem enka bio dem enka se nyame isra saso na me de samre so
ebesra dofo se eye mia me ofase de areho simoye enwumrei Mrs. Opon omo London minia ba Fosti shedding Mr. Opon shedding omo doba a friend no Francisca Opon Ferguson me wo fa se prekope Francisca Opon Ferguson onyamfie aduanansia na wada ne bekum so abusua eto safro bibia eye adwada eda ye nimi adwada eda ye Monday ya obibia onim Francisca na London North London wow onim de mekan ne maame Auntie Fosti the number 1 saloon lady the bad that for me nyame ya doma ye nyina be hia wo Lashibi funeral home na yakuja ne kwan kra Lashibi funeral home unim eye oko klagona anase oko Drew Sakumono na usanya ko klagon e won fifiri ho highways for no omo headquarters ho no omo quarters bi ho no mo Ghana highways quarters opposite na Lashibi funeral home no ewo ntie to safre obibia Monday 27th April ya yakwakuja ye wofa se ye ba ye bibia kwan anopa 9 a.m. na yahye bibia ase the bibia ase wow tie me from London wow tie me from any quarters our name yenua bay opeside papa ne bufuda na de mame penasem ne say Uncle Joe I want to work in Ghana ne nimde nyina na ne dia ne so ba be adwuma o Ghana ti Ace Commission and the two now ho say opeso ne Ace Commission ye adwuma ye pim ne se waba Ghana obi free mu ha ti be sie bibia e wo Ghana ha ya tebusia to safro bibia Francis nyame e wo homa ye nyina you are forever in our hearts thank you ahanam di dwumadie no ebesi enam di dwumadie no ebesi time with Dr. Phil and Edruso time